police. Be my driver, be my taxi. Love is killing me slowly. What the fire, I'm thirsty. My location. Mumeze gute bantu banje, turacyari kuri Kabera series. So guys zero uyu munsi nta kuryamo guhaye akazi karahari wallahi. So guys zero umustuye n'umuntu bita babu guturuka muri 1K entertainment. No wallahi abo basore na gahenge badusiriramo wallahi. Baba mazimiza so indirimbo hanze na Bruce Med bita yogati wallahi arikaragarutse no muri aka ngaka. Uziko nta n'ukwezi gushize aba basore wallahi baracyakora imizigo kakahava wallahi. Dore ndebera wallahi azanye indirimbo nshyashya cyane rwose iri busohoke mu kanya gato cyane ni saa 12 za mu gitondo. Na wasore yake indirimbo abantu bari kubyuka. So guys rero mu musure kuri platform ziwe ni BABO-BODIDI, mu musure kuri YouTube official mu muremere mbega indirimbo zifite amashusho meza wallahi. Rwose nanjye nabonye gatrailer kayo kankomye wallahi. So guys rero gusarura ruganda bita muri 1K entertainment robe na DJ Pius wallahi imizigire cyari imizigo wallahi. Senira boro tuze joining wallahi kukirimira kora bya atari wallahi. Ngandebera ngaka Bobo yari yarasoye ari kumwe na Bruce Melody ngaho debera. She said baby ibi no samakosa kandi sinakukubesha nukuramira umuntu ufite inyota. Guys mwiboneye namwe wallahi. Abasore baratwika nta gahenge baduhereza gari babo mu gitondo saa turabeka n'isoro araba ari fire wallahi. So guys rero mukomeze dushyigikire indirimbo nyarwanda wallahi. Mwakoze kureba ino video ni kuri Kabera series, nimwibagiye kana subscribe. Buri amakuru yose ari trend mu gihugu hose tuyabageza buri kantu kose gasohotse lyrics za mbere mu gihugu zose. So guys turi kumwe, ciao.